maiso abasoga munkolere ku butimbone munyali bala tababere musuko gwabita omebazo gumira kasana ni mugudia ono no mwembi wole gwebeto mubede ayebe ya makulu ni kwiwe wayega timutoyo ngoli musaizo derega bombona otuka no kukoboti nani akongera ayebo ikalo uliro mubede yeruwa olala mubuti boti mubusoga di genero tulagaba gakwano musika kasala we yatuya yankoba ti omubede nsima byokola mbaire nkwenzo inego nebyefe tubyogere okobere twaida tutyo kufuuka abasoga waliwo omusajja mulala yeyataluga eyafuluma mu bunolo paka eno mu busoga abaina yali ayetebwa mugama namutukula eyali omuweso muyizi talima n'emmere eyatukali mukazi we nabudo yabudama mu busoga kumbalikwa nalubalo ba Victoria abiwozalagano bana bawera abalangira bakulembera busoga tiwali bajabazinga waire ngonero busoga buli bulangira chama yafuga chama muisaza lyo meni yafuga akamujasa tuno mwenda abasoga baisani balona wakozekeri azinge ku busoga yafukira ilala la taifa yasokera ilala okuchama kuna mulondo yaifala mulo busoga ebiseda ni kweri wali ebisidula taka okubindu bali kufefeta ngaibi mu busoga chali chikulibwa la taifa gabulo okubiri yatiyamba kuyakendeza ngaibi mu busoga ebiseda byebyo badada baluka obulwaire bakawumpulika bulumbi abasoga awoni twasolokeza obukira bwembuwe ketutwala kwigoloza eyo abuzungu abawoni bano obukalo bobulira busoga fuga tiwali buloza yasikisa mutawani wa Yosia aliyopenda ulo wokubiri yatyama muntere ononi tiyatembeta na myaka jawera ebibi na bile ebyobufuzi byalumba Uganda ola taifa yagemerwa era oyimanije yasibibwa owekitiibwa wako mulo kiyagityamaku yena yele mulabwa akabanda bawo kaga ebibi ebyobufuzi byamutola muntebe obawo twaluga dalusogezira afuga akamujeka oli taluga bulabu yaliriza atawo yali afusi vice president wakudo yalamulo obusogera yatutasa kugaibi ebisera niko abayindi bwe batuzinga kuke bakozesa olukundukundu wendo nabulo obusoga kebakugula kwefufuyo babalyekyenjagaliyo bali batunaze mpaka lataifa weyatuzagalaga woli twaduka busoga yatebekera paka akawekera obote besikira noweyabitolawo taisinokakutaduzi mukyenda n'esatu tiwali kuloza muloki yaira muntebe oloni yalamula ekyagolawera olumbe lwakulya wano obusoga twaidulendako embeera yatabuka mu busoga ebintu byagaga atuuka n'okudumba gyekuli eri mutambuke buli kulangira buluga ntirinza sanira nkubye ebyatabuka nabanje moko twafuna aye nga babakoba nti dunda katonda atemye twali tulyabona lyombe yali ninaku nakati ali wafuga nabulowo okuna obugalo abaana tuli kutandagiza olulimi olusuka lwebuvuwa obusoga yalifeeno obusoga lyobuna Mama Kadaga ndi musimu ino olibona abembi bwe tuli kusagatira tuli kusasadia webale kugaita muwala o Ereni naida natugaita ku byabulambuzi bya Busuga mama Ereni namutamba tukozemu omulimo ogw'amaani eno yatwagananga tuli tutyayo mutisaawe eno tuli mu bwengula lwoyo bana mukubire kwere namutamba obugalo obw'amaani mama oyo ni vice chairperson ow'ekibiina ekyabembi n'abana bitone chairperson